Whakalea tu hane hado dolo do wala tala tutupu ke lata mai pune ponei. Kua mana ki ai e whai malolo sino ki kamata tului whitunga fulu e tangata ne hahai ai e moko ki halo tolo do sino whaingoa whakaperitania koi latent TB. Tului tu ai ke pui pui e tangata mai hinga ngao mama pala moi ua pikisia whalu tangata. Ne whakailoa mai e takitaki ke he whai public health ko Grisara Mokoia ko toko onsio mai ua fulma ua e to tangata ne sivi ai he whai malolo sino moi toko whitunga fulu ne kua maua he mako nei. Toko e tangata ne maua he ngā ao mama pala moi mai ke pikisia atu ki he whalu tangata. Kua maua foki a laua nei ki he tulu ianga nei. Kua ono toi e seo mai ua fulu maua e tau tangata na ko whitāni he tau se halo tolo tau siviang. Mo e whitungo fulu i alo tolu ia na ko whitāni e whai whakakisianga ke halo tolo tau sino ko moa he moko mama pala ne ko nofu ke loto he halo tolo tau mama se ko mamanaki ke mahina hapelela ke he whahi tapu ke ua aki ke liu mai e ke kafo ne ko tau se tau whakaakoanga he tau ofisanga hua ke tau kamali ke tamai e tau sangawai ke tulu aki e alo tolu ne ko whitāni he lo tolu toko whitungo fulu ne ko whitāni he moa he ngangao mama pala ke makahau nei. Pia mai Grisara haha iai e tau amamana kianga ki tulu i tata ngata kua moa e latent TB. Pia foki moi ngangao mama pala ke uta ki he ngangao moi naka i pikisia whalu tangata foki. Ko e ngahua lahi he whai ngahua ke pui pui hato tola motu moi uta ke e ngangao nei moi he motu. So ke whakawanga ke lata mo e tulu ianga i alo tolu ne ko whitāni he whai whakakisianga ke ngangao nei. Ko ano atu ke haong fulu maua e whahi tapu ka inu ai to sangawai. Ta he aho e whahi tapu ke katoa e haong fulu maua e whahi tapu. Ka ko lo tolu ne ko maua he ngangao mama pala to inu halo tolu to sangawai ke katoa e ono ke he hiva mahina to liu mea ke tau se fo ke halo tolu to sivianga. Ko e ngalo mōni na gai moko nei mai he halo tolu tau sino. Pehe whainga hoa mai ke ngaia ni tau tangata ke sivi kua mana ki alo tolo ke whakamata patu e whahi tapu nei ke ngangao mama pala. Kua mamana ke whainga hoa ke liu hawhangi atu ke he tau matakauni, po ke tau tangata, po ke tau maanga ni kua manako ke putoia ke he sivianga he tau nei. Ke tuku mai ham tolu tau hingoa, po ke whailoa atu ke he whainga hoa malolo sino, ke he tau whisanga hoa e whainga hoa pui pui. Ke maike ke whakamole tau aho, po ke tau mangaho ni kua maike ke tau se ham tolu tau sivianga nei. Kua mawhalatu ai e tau whakawhirianga ke he tohi tauwhi he pisinisi whakafua vai, he whakatawhano ke whaama i vai ia, ne talahau he whakatawhano. Talahau ai he ofisa he palimia nā kai mai longa, he tau tangata ne whai lali ke tauwhi e pisinisi whakafua vai, e uka moi vihu, e tau whekau pēnei, po ke nā kai whia iloa pauaki ni. Koe tau kua male ne hawhangi moi whakaata ki he hatangata ne kua whai talahauanga ke whakaholoanga whakafua vai. Ne tātu he rilifu kua Terry Coe e whakatawhano moi pisinisi whakafua vai nei ke whakawhilianga lahi hangau ke laiseni whakafua vai ki whawhai Niue. Pea moi ofisa he palimea kua manaki ai e pisinisi nei ke kamata whakafua atu e tau lupa vai ke mutako New Zealandi mo Amerika. Koe mahina November he toko male ne tohi ole atu e whakatawhano Niue ke he whawhirianga lahi he mutako Sweden moi hokotaki atu e matako Swedish Internet Foundation. Pea mai e palemia kua maua mai e tali mai he whakawhirianga lahi ha Stockholm i Sweden moi kua talia ke he whakawhirianga ke whanonongo ai ke toi ole he whakatawhano Niue he tau mga aho i mua. Pea mai e tāpulotu loea ne langmata e whakatawhano ke whekau nei kua lahi tupe kua lata Niue mua mai he .nu whakatai atu ke ua fulu e milione tupe Amerika tali mai he tau ua awhi hawhama tolu kai maole noa e tau tupe nei nā kai maua he whakatawhano he mga hala ne uta ai he matakau nei e domain.nu nei. Koe lali anga ia ni e whakatawhano ke liua ki mai e .nu domain ki Niue mo i tau tupe longa kua maole noa. Pisini he lewa kai lali anga ia ni e whakatawhano ke liua ki mai ke puli ni e Niue e .nu domain. Ke whai tapu nei ne hohoko mai pauaki, tau pulotu ke tau si tau whakaakoanga, ke lata mai tau e ke kafo, mai tau nosi he whalinga ngao. Koe tā whakaholoanga fuau anei he whai malolo sino, ke whaolo lahi e lota matala mo ilo ilo e tau e ke kafo motu. Koe lali ke
ke whakatū mau e tō whakakoanga ke lata mai tō whahinga hua, mai tō tangata takita. Sigo tō ke kafu ai mga honei, whai anoanga maturu, ke whai puhala, ka inga tō puhala ke whakaakolo tōru, ke tū mau hala tōru e tō whakakoanga, kai ua atu ke tō mutu ke kume tō lata matala e tō liliu mai. Ei mea ke tō tōru ka hai ki whakawhano osi tō toke tā. Sigo laile e mua nei ki whiwhigi tō mai tō purotu mai whafo, ka na nofonga e nei e tō toke tā tōru ke motu, o mai tō purotu i whafo ki whakaakolo tōru. Sigo e tau nei, ka mata motoru mai tō eke kafu, tō ka hau tō whai anoanga ki he tō nosi. Ka mata mua mai tō eke kafu, ka mana tō kotori eke kafu ai mua nei, ha motoru ni anoanga ai, ko Dr. Waimanu Pulu, Dr. Jason, mo Dr. Monica. Haia kai e tō eke kafu tō tōru ni haha ki motu mga honei. Ei lauia e taki ko Dr. Eddie, ha kua lewa te he hana ngā hua ki he whahi malolo sino. Kai anono ki he tō whanau whauha tō tōru, tungala tōru tō tōru ia. Ne mai ke whoki Elizabeth Powell mai he County's Monaco Health he whalinga ngā mero mua ke whakatutala whoki mo i tau pulotu mo i tau takitaki he whainga hoa malo sino. Pia mo i takitaki he social service ko Gayleen Tasmania, ka mata whakamoa e tau whakaakoanga mo i eke kafu ko Waimanu Pulu, to halo atu ki he tau eke kafu ko Jason mo Monica, ke mata ulu he tau ka hau. Koe puhala whakamoa, koe haiai e tau whakaakoanga he Otago University, na whakaingoa koe rural health or rural medicine, haiai e tau Langmataianga mai he tō eke kafu whoki ni ngā hua i loto he tō whalinga ngāho po ke tō clinic i New Zealand. So ko tō eke kafu ia ne haha ki lalo hifo he matakoni whakinga koe Royal College of GPs. Hei ei tō halonga tō eke kafu Niue. So ko kumi atu ke lo tōru, kai ngoha lo tōru tō Langmataianga. So ko whitāni he tunga whaliki te ki hai mo tōru e tō whakatutalanga nei. So ko talia he tō eke kafu Niue. Whai mga ahola tōru ki o mai ki Niue, ki ngā hua, mai hato tōru tō ke eke kafu, mai ngā hua whuki ni me tō tangata, mai ke langmatai, ke turui e whala tō ngā ngāo, paka whakakisi tō puhala ngā hua hala tōru, ki hato tōru tō eke kafu i nei, mai ngā hua o lao mai tō tangata e whahi malolo sino. Si koe taha wala ia, si koe taha wala muia ki tausi tō pepa aonga he Otago University. Koe whakakoanga nei, po koe matangahua nei, whaulahi, koe atu motu ni, ko kia lani ni lai au ni whai maweheanga pi nei, po whai whakatakanga pi nei ke lata me alo tōra tō eke kafu, si ko ni wēlai ai mo nei, e motu ke waki, ni kua manaki ki whakaholo me hata tōra whakaholanga pi nei. So ko mana ia, ko tahani eke kafu mo tōru, ka kamata mua ke tausi tō pepa nei, ko Dr. Waimanu, tō anono me ki matauri tō ka hau, tō kamata mea Dr. Jason mo Dr. Monica. Amanaki ke kamata e tau whakakoanga nei, he mahina hiulai he tau nei. Toko tole awhi tasi au mai whitungo fulma walu e tau tangata, ne whenonga mai ke motu he mahina o ke tapa, ke Disemo, he tau kwa mole. Ko i tau tangata nei, ua awhi mai onseo, ko i tau tulisi. Mai he numela nei, hiwaseo mai whango fulma walu, ko i tau Niue, mai tai awhi mai onseo limo fulma wha, ko i tau tangata o mai i whafo i Niue. Ko fofua ke ua awhi o seo le mga fulmata he tau tāla mai walango fulu e sene, ne kua whakamole he tau tangata takitaha nei mai halau tolo tau whenongaanga. Tai awhi whitseo mai hong whamali mai tau tāla mai le mga fulu e sene ne maua mai he tau tulisi o mai whawha Niue, koe tupe maua mai he tau tulisi Niue, koe lem seo tolongo fulma on e tau tāla mai tolongo fulu e sene. Toko tole awhi tol seo mai hong fulma whitu e tau tangata ne tuku whenonga ki he mga hala nei. Ke mama ini awhi e ne tauese ai he tāpu lotu tunu kai tala haua ko Chef Ray McVinney e tā whakaakoanga ke lata ai mo i tau tangata tunu kai he motu. Taleni mo i loto matala lahi a McVinney ke whai tunu kai, tō alonga whoki tau matakau ko kumi a ia ke tohi tau tāla ke lata mo i pepa kai mo i tau pepa tala haua. Ko ia whoki tā tangata whakawhili ke whakaholoanga MasterChef New Zealand. Le whakamatapotu e matakau Niue Chamber of Commerce e whakaakoanga nei, ke langmatai e tau tangata tunu kai, po ke lau tolu putu ea ke tau whainga hua tau se kai. Pē mai e McVinney, tō lai e mauinga ke whakakisi tau manatu mo i asi hake e tau tunu kai, po ke tau puhala ke tau se tau kai, he tau tangata he motu. Ne tala hau e Dean Tālangi, hana tau manatu ke whakaakoanga nei, ko ia taha mai he toko hongfulma ua e tau tangata ne hoko atu ke he whakaholoanga i ne awhi. Mā tau tūru ke whakailoa e tau puhala tau se kai tau tūru ke tau
ka koe puhala ne amne ni lote do palangi e koe do puhala tau se kai do tule mut si koe utani ke iloilo hao he tau se kai do puhala tau se kai ke lata me do tangata ni mai te eva me ki Niue si kai mita ke do menahana kai ni whakako mi ke motul kai tu ne lo do uko ke mo do puhala ke mo do se pisinisi Niue si kai le ai ni fo ni kwa fai kai tungai mo tu ni fu hai ke amana ki ni ke mo hai do manga mo Tu whakataka e whakakoanga whakahiko mo Chef Ray McVinney ke mga aho of Yofi a pungi. Amana ki Ray McVinney ke toi tātala hangau ia ke whinanga hana mo i whakakoanga nei ke lata mo i Pepper New Zealand Herald. Ne whakahoko e whainga hua tali whenonga, tā whakaholoanga whakahoko ki Scenic Matawai Resort, a whia whingo fua, ke whakakise e tau amamanakianga, he whainga hua pi hea whoki, mo i tau matanga hua kua whakamoli, ke tau kua mole atu. Ne whakakise he taki he whainga hua tali whenonga ko Felicity Boland, e tau mena ne mahomo atu, he tau kua mole, mai motu, mua atu, mai asihake, anga he whahi ngā hua ewa. Pē mai e Felicity, ko i tau whakaholoanga ni laumatai ke tukutuku hake a Niue, ko i tau tāla he pato ko Trevor, ne muitua tokolong e tangata ki ai, hawhangianga he kaina talahaua fo han taonga Niue, moi wharegola ha Swansons, tau whakaholoanga whiawhia kai Niue, moi ukulele ne malolo lahi ke asihake e whakakisianga e motu ki he lalolangi. Ke whakaholoanga ki Scenic Matawai Resort, toko ono e pulotu ne whai whakamatala anga ke halau tolo tau kumikumianga, puki tau whakakisianga ke halau tolo tau whakaholoanga, mo whakaholo ki moa e whai ewa Niue, mai tau whau nei. Nā kai hangahanga, ka eke ke hoko mai langa tolo e wakalele ke tau whai tapu mai he tau kumikumianga ha Alistair. Talahau ai e Jenny mo Richard, manako lahi e laua ke lamatai Niue, ke eke mo mutu whakamoa ke kise ke aolangi mai tau whitu he puli pō. Mahoe an ke maua whakalau lahi, e tau manatu he tau tangata he motu, hangawia ke tau ngā hua, ke lata mo i tau tangata o whenonga ewa, pia whoki mo i ngā hua he o ofisa o whenonga ewa. Ko mahuenga ke maua, e tau manatu mai he tau tangata, ne ngā hua mai lauia ke tau tangata o whenonga ewa. Ko Carolyn Dozier, ko hoko mai ki Niue, ke whakamapa po halo tolo tau kumikumianga, whakalataha mo i whahi tali whenonga, pia whoki mo Simon Mill, ko ia ne whakamapatu mo i aonga pulotu AUT e tau kumikumianga ki he mga nei. Tōle matapatu he kumikumianga nei, whakamua ke whakamailanga, e tau manatu he tau tūlisi ke whai ewa ha Niue, ke ua ki koi ono ke Business Index, he tau bisinisi ne putuia ke whainga hoa nei, mo ke whakaosi, ke whakamailanga, e tau manatu he tau tangata mahuinga, ko i tau tangata Niue nonofo he motu. Pēnā hatu tolo tau wala tala tutupu ke lata mai pulpo nei, a tōliu ke whelawia tapuka hau, nonofo a, moi monuina.